Dobroveče, ovo je Oko magazin, ja sam Zoran Stanojević, vi gledate. Zašto smo toliko fascinirani tragičnom pogibijom Ksenije Pajčin? To su inače bili medijski eksponirane osobe. Preoci 3 godine kasnije, da li je lignit pojeo selo? Mi živimo u našem selu, mi drugo nemamo. Da li je najveća humanitarna akcija u istoriji zapravo prevara? Martin Plau tvrdi da su se pobunjenici predstavljali kao trgovci hranom. Šta nas tera da razmenjujemo SMS-ove usred razgovora sa nekim? Kada je pre 7 dana objavljena vest o tragičnoj smrti pevačice Ksenije Pajčin i manekena Filipa Kapisode, niko nije mogao da pretpostavi da će to biti najvažnija vest te večeri, ali i cele sledeće nedelje. Šta je u toj priči medije toliko privuklo i da li smo propustili suštinu, a to je da je u pitanju nasilje, analizira Irina Ivić. Samo 2 sata nakon što je objavljena vest o tragičnoj smrti Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode, 3 srpska internet portala bila su blokirana. Nekoliko stotina hiljada ljudi želelo je da sazna šta se desilo. Na sajtu RTS-a čitaoci su ostavili rekordnih 600 komentara. I posle nedelju dana to je najčitanija vest i na internetu i u srpskoj štampi. Prvo, radi se o dvoje nadprosečno lijepih ljudi. Ljepota je po prirodi rijetka i mi se rado kao ljudi obični poistovjećujemo s ljepotom. Dakle, to je jedan podsvjesni faktor. Drugi faktor je mladost. Kad strada mladost, to je uvijek tragedija, apsolutno najveća moguća. A onda treće, iznenadnost, neočekivanost kod ljudi iz punog života. Dakle, to su nekakve 3, kako bih rekao, uporišne tačke zbog čega je došlo do... A onda četvrto, to su inače bili medijski eksponirane osobe. Ne treba da zaboravimo da su njih dvoje, odnosno on je bio učesnik reality showa. Taj reality show nije prestao trenutkom kada je on izašao, mislim da je reč o učešću u Velikom bratu, kada je izašao iz kuće Velikog brata. Dakle, na isti način na koji su ljudi pratili Velikog brata, nastavili su da prate i živote onih koji su učestvovali. Nažalost, ova priča se završila tragično, ali je interesovanje ostalo. U susretu sa takvim informacijama, sa takvim pričama, šta nas zanima? Nas zanima, šta je to majka rekla u trenutku kad je videla ćerku koja je ubijena, šta je pomisla, šta su rekli komšije i tako dalje. Nemo bi neko, kako bih rekla, neko suštinsko, sadržinsko interesovanje u odnosu na ljudsku patnju, tragediju i tako dalje. Nas zanima kako je to izgledalo. A kada saznaju kako je to izgledalo, mnogi su skloni da daju svoj sud. Ali, zaključujući po komentarima, ocena retko kada ide dalje od osude ili analize koji je u datoj situaciji bio kriv. U novinama, s druge strane, nigde nije pisalo da statistika kaže da u Srbiji svake 2 nedelje 1 žena bude ubijena od strane partnera. Prva stvar što se tiče novinskog izveštavanja, to je zapravo nije postala ni jedna rečenica koju sam ja mogla da pročitam koja govori o fenomenu. Znači o patološkoj ljubomori kao uzroku ubistava žene i to o učestalosti i o tome kako to izgleda u Srbiji, kako u svetu, kakve su reakcije sistema ljudi koji su profesionalci i koji treba da spreče ovakve događaje. Druga stvar, smeštanje ovog događaja u kontekst ljubavi umjesto u kontekst nasilja. Povezivanje ljubavi sa ekstremnom ljubomorom je vrlo opasna stvar. Dakle, govorilo se o strastvenoj ljubavi, o romantičnoj ljubavi, o burnoj ljubavi i tako dalje. To je vrlo opasno za javnost, kao što je naša, koja očigledno nije mogla da prepozna indikatore opasnosti i rizika. I treća stvar koju mislim da mora da se izgovori, to je nepristojno veliki broj ličnih podataka o ovim ljudima koji nisu relevantni za događaj kojima novinari, bar ozbiljni, ne u žutoj štampi, ne smeju da se bave, tako da zapravo celu priču skrenu u drugi tok. Ali mediji su, kažu stručnjaci, odavno prestali samo da prenose informacije. U trci za profitom, vesti se dramatizuju kako bi mogle što više da se iskoriste. Posebno ako su glavni akteri javne ličnosti koje publika doživljava blisko i poznato. Problem ovakvog izveštavanja se susrećemo sa bar 2 ključna problema, a to su s jedne strane svođenje nekog ozbiljnog društvenog problema na neko pojedinačno dešavanje, čime se zapravo taj društveni problem maskira i svodi na nešto što je izuzetno, a nešto jeste praksa.
I s druge strane, postavlja se pitanje naravno etičnosti ovakvog izveštavanja. To može da se objasni činjenicom da je smrt postala proizvod koji se jako dobro prodaje. Uvek se dobro prodavala, ali mi živimo u svetu gde je smrt jedan od proizvoda koji se najbolje prodaju. Tako da rekla bih da to medijsko interesovanje i interesovanje medije i interesovanje građana i građanki za takve priče zapravo ima veze sa ovim fenomenom da smrt postaje nešto u čemu uživamo, što rado gledamo i što konzumiramo. Veliki Đuro Šušnjić je napisao knjigu Ribari ljudskih duša. Dakle, ovi manipulatori, ribari ljudskih duša, oni rade na strah i počevši od vrhova država, ne samo naše, oni stalno plaše narod. Vi imate 80% negativnih vijesti, a samo 20% indiferentnih i pozitivnih. Kad čujemo negativnu vijest, onda mi dobivamo taj pozitivni trenutno, kaže, dobro je da nisam ja. Međutim, dugoročna kumulacija negativnih vijesti stvara depresivne, zabrinute, otuđene ljude. Mnogo loših vesti koje saznajemo svakoga dana nas otupljuju. Stručnjaci kažu da smo zato skloni da tugu i saosećanje pokazujemo, ali da ih ne osjećamo zaista. Vesti iz crne hronike čitamo sa jednakim interesovanjem kao što čitamo horoskop. Čak i sa nekom dozom olakšanja jer se dešavaju nekome drugom. Ali čak i kad se dešava nekome koga poznajemo, skloni smo da nasilje tretiramo samo kao tuđu, privatnu stvar. Ako naša javnost doista nije mogla, ili njeni najbliži prijatelji, susedi nisu mogli da prepoznaju rizike iako ih dobro poznaju i viđali su ih i svi su znali po deo te priče vezane za njihov odnos, onda mi očigledno imamo ozbiljan propust u obrazovanju i informisanju javnosti i u tom je ta medijska odgovornost. Ali profesionalci nisu naivni i oni bi morali da mogu da prepoznaju. Tu pre svega mislim na policiju koja prva sazna i koja mora da ima listu za brzu procenu rizika. Dakle, kad kažem listu, onda mislim da mora da ima standard. Da svaki policajac dežurni mora da proveri određena pitanja tipa da, ne. Dakle, neke indikatore da bi patrola znala šta će da radi i mora da ima ovlašćenja za razdvajanje. U ovakvim slučajevima vi nemate druge mogućnosti nego mogućnost da razdvojite onoga koji je spreman da učini ubistvo da biste spasli žrtvu, bez obzira šta žena kaže. Njena procena može da bude pogrešna. Iako ne postoji jasna zakonska procedura kako bi policija trebalo da reaguje, u Srbiji ima i dobrih primjera. Policija u Kragujevcu u ovakvim slučajevima reaguje na osnovu samo 2 pokazatelja da postoji visoki rizik da se nasilje ponovi. Nasilnik se privodi i zadržava u pritvoru, što sprečava tragediju u najkritičnijem trenutku. Svako može reći, pa znate, ali može izaći iz zatvora pa opet da je ubije. Može. Ali kada bismo ovo sistematski radili, ja sam ubeđena da bismo smanjili broj ubistava i da bismo prosto napravili jednu poruku, tu sigurnosnu poruku ženama. Kad je ta situacija, zovite jer mogu da vam pomognu. Jer šta znači da vi zovete policiju i da vas sutra ubije? Koji da niste zvali? Znači, neko nije procenio šta se tu dešava. Ono što sam ja naučila čitajući tuđa pravila i tuđe procedure, uvek je bolje preceniti rizik nego ga poceniti. Jer vi život ne možete da vratite unazad. Stručnjaci se slažu da bi pažnja medija mogla da ima i pozitivne efekte. U vestima kažu uvek tražimo sebe, identifikujemo se sa junacima priče, pa nas loša vest upozori da je moguće da se nešto slično dogodi i nama ili nekome u našem okruženju. Moglo bi da promeni ako bi se o njemu drugačije pisalo. Znači, moglo bi ako bi ljudi mogli da pročitaju i naročito ti mladi ljudi koji ništa nisu razumeli iz ovoga, čini mi se. Naravno, razumeli su da je strašno što je nestao život, što su nestala 2 života, ali nisu razumeli ništa od indikatora opasnosti da bi znali da prepoznaju na vreme. Pre nego što romantično postane dramatično, a onda tragično.